Bros. Apa Kasangnya kasang. Oh, das segitiga. Asal ya? Ada dia? Kasang. Ini ada bagus. Oh dia yang ada. Ini kata nih. Ini kata. Saran tinggi. Dekat dikit.
bisa di monitor. Kalau handphone baru dia gini ya, otomatis record atau otomatis gini dah. Tetap berarti gini. Enggak. Jadi kita nontonnya balik kayak gini nih di monitor. Surya Tirtaya Nama Chandra Sarung cari basmana sarung agni purwa surya kami suara dewa sarung basmana
Wong agani rakte irim pemangkalkan kawitan. Wong siwagani Brahma rupam pancadewi masari rampam. Surya gani wiryam rupam akasya. Wong Sri Menjaga kemasan. Lari. Apa gini-gini enggak pernah. Ini yang kan Kita kentas ke sana. Nggih, Pak. Nggih. Menang ya. Gisang. Ayo.
ada Dan pengentakan aku Kami Hari ini. patut bantu dikit-dikit Mas. Jangan pada kali. Wajib. Ini harus geser kayaknya. Nggih, sampun puput sane mangkin lantur unsur wangsa padang di Betawi. amat manis penuh makin ayutan mau danau
Mungkin ulun ngatarakan isira manira Brahmana Sidikarya ametu saking Brahmana wangsa bar maring jagat wangsul ingsun denira satria dalam lan totosen para berbali mangking utusan itu yang Pancinwada parang den akarya Dewa sang jadi mana kali ingsun datang tangan saja kali dikirim pemerajaan wartaking duko Nagasari marang duko kesah maring desa tengah mangkin juga maring desa jaraknya mana ala kali pawang sira kami waras kabusan asal betah sira arante para den akarya sang Brahmana Sidikarya ingsun wadaking timobah mas maring jagat bangsa dina utusan Betariswara kon ngaturaken sarwa dina pamuputan mom ayo mamungka padudusan alin ing pemerajaan laking dukuh soa saking desa kita Semarang Lah ya nas punika ranjing desira maring dirpura bandes kita kami walu datang abusana selalu bang sira arante apa anten akan Inggih sira Brahmana Sidikarya inggih wantaken pandita jati waring jagat kuntuliku kautus antuk ida Betara Brahma ngaturaken pican ida Betara arupa Pancadatu pinaka Pasupati palinggih ring kayangan Merajan Dukuh bunga ring karya memungkah pedudusan alit iriki lah ya nasa punika rares sira angranjing ring jero sira sangat kamu sangat sauni sira arante den akarya Dewa sang Brahmana Sidikarya ingsun wataking kebayan salain kautus dan ida Batara Mahadewa kon-koning ngaturang pala munggah pala gantung pala rambat lan pala angin-angin dina kemuputan karya-karya iriki Tuhan sapunika enak ke sira ngranjing maring jero pura sira tamu wong datang atusan sarwa irang sapur sira sara parang-paranden akali Om Swastiastu pasang tapit nama saya ingsun luputan kenakalan saring bukti lain yang kesemaran ya woyo ingsun watakin kayu wairangan songan
udah stinging petara wis tu. Kisen lumuk mekadi pari ketang ingin jai pemuput karya ring kerajaan watakan tukuh bunga kisah sakeng tegak gumeneng riki ring desa kianya Sadi 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 Wah, yang nasa pun kena tersiruan. Sira santang mau datang. Apa sana triwana? Siapa sira ranta? Aro den akari. Duh dewa sang situ barah mana sida kali atur piuning tidak. Ingsun warahin satya dalam ingumi kesah sakeng Majapahit kautus oleh Ida Sang Yang Siwa kon-kon ngaturaken isin gedong lirah kumalu sapadika sahaneneng Raja Mulya Ida Sidani dong karya pamungkah padudusan agung diriki ring kerajaan wataking dukuh bunga saking desa Begak bener ring diriki ring desa Gianyar. Wah, yang sepuluh ranjing kesina maring Wam sama-sama menyatakan sarwa penilandaran sarwa karya sidam dehi pranamnya sore sanam Wam sama-sama mahayasra surya gunatmakam bina saya sekantam papam sarwa sloka darpanaya namaswal Wam ring dewarjana namaswal Wam ring dewar Om sama saluka sukena bawantu Om sama saluka na sukena bawantu Om sama saluka na sukena bawantu Om mayudi asya wadi ratnya suka siang dharma santana wadi sasaya sambuke sarturian Om sahana bawantu sahana budak sahawidam karkarwahi Tejaswina ditamasu mawet bisa Om santi 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 Om Tanian aneh ngasrama sekangan wadiana lawan semakin menkengker kator Naur. Mari.